Pozdrav svima, radimo krug. Izračunaj obim kruga opisanog oko kvadrata ako je pod A površina kvadrata 32 cm kvadratnih i pod B imamo da je obim upisanog kruga O je jednako 12 pi cm. Nacrtat ćemo prvo ovdje jedan kvadrat, dakle skicu koja će nam poslužiti za oba primjera. Ako želimo da opišemo kružnicu, nacrtat ćemo dijagonale i centar će biti u preseku dijagonala. Poluprečnik će biti polovina te dijagonale, dakle RO je jednako D polovina. Dakle, to je što se tiče opisanog kruga. Što se tiče upisanog, dakle, tražimo simetrale stranica. Dakle, centar će biti isti kao kod opisanog, a poluprečnik će biti ovaj ovdje deo RU i taj deo predstavlja polovinu od stranice kvadrata, dakle A polovina. RU će biti A polovina. Još nešto što bi trebalo da znate, ali i ne morate, jer možete to uvek izvesti preko Pitagore, jeste da je dijagonala kod kvadrata jednaka A pred korenom iz 2. Dakle, to su tri formule koje su vezane za kvadrat. Idemo primjer pod A. Dakle, dato nam je da je površina kvadrata 32 cm kvadratnih. Dakle, P je jednako 32 cm kvadratnih. Mi znamo da se površina izračunava kao A na kvadrat je jednako 32 cm kvadratnih, odnosno A će biti koren iz 32, tako? Koren iz 32 možemo zapisati kao 16 puta 2, pa će A biti jednako, koren iz 16 je 4, izvlačimo ispred korena, a ispod korena ostaje 2. Dakle, A je 4 pred korenom iz 2. Pošto se traži obim kruga opisanog oko kvadrata, koristit ćemo sad ovu formulu, D je jednako A pred korenom iz 2, odnosno D je jednako, A nam je 4 korena iz 2, imamo još puta koren iz 2, odnosno D je jednako 4 puta koren iz 2 puta koren iz 2 je 2, odnosno D će biti jednako 8 cm. Sad kad smo našli D, RO će biti jednako D polovina, odnosno RO će biti jednako 8 kroz 2, što je 4 cm. I sad samo da izračunamo obim. Obim je jednako 2 puta RO puta pi, obim je jednako 2 puta 4 puta pi i obim će biti 8 pi centimetara. Dakle, izračunali smo obim i rešili smo ovaj primjer pod A. Pod B dat nam je obim upisanog kruga 12 pi centimetara. Dakle, O je jednako upisanog 12 pi centimetara. Znamo da se obim upisanog kruga izračunava kao 2 puta RU puta pi i to sve je jednako 12 pi. Pi i pi se skrati, odavde dobijemo da je RU jednako 12 kroz 2, odnosno RU će biti 6 cm. Dobro. Ako je RU 6 cm, a mi znamo da je RU polovina od A, A će biti 2 puta RU, odnosno A će biti 2 puta 6, odnosno A je jednako 12 cm. Dakle, dobili smo da je A jednako 12 cm. Da bismo našli poluprečnik opisane kružnice, moramo znati dijagonalu. A dijagonala se izračunava kao A pred korenom iz 2. Odnosno, dijagonala će biti 12 pred korenom iz 2. Poluprečnik opisane kružnice će biti polovina od toga, dakle D polovina. RO će biti 12 koren iz 2 polovina, skratimo 2 i 12, ostaje 6, dakle RO će biti 6 pred korenom iz 2 cm.
Kad imamo RO, lako ćemo naći obim opisanog kruga. 2 puta RO puta pi. Obim opisanog kruga je 2 puta 6 korena iz 2 pi. Obim opisanog kruga je 12 koren iz 2 pi centimetara. I ovim smo rešili i primjer pod B. To je to. Pozdrav!